soma ushira inyota, soma ucurure, iyongere rwose duherukana kera. irangetse pe izo wikuye he? N'abandi mwese mwumvireho, iri ni ibanga ryamenywe n'abahanga. Gabi Gin. Gabi Gin? Umva, iyi ngiyi noneho washyizeho vi. Gabi Gin yengwa n'abahanga kabuhariwe Gabi LTD. Iyi ngiyi ni umwimerere w'ibitoki by'iwacu, ikoranye ubuhanga. Iyi nzoga nta mavunane itera kandi wayisomyeho aguma ari wa wundi. Ntizirana n'izindi nzoga kandi ihendukiye buri wese. Iboneka mu icupa rya santilitiro 20 na santilitiro 33. Gabi Gin turayisanga ku ruganda rwa Gabi LTD Igisagara mu murenge wa Kibirizi, Inyagasozi urenze kuri Duwani. Mu mujyi wa Huye ni kwa Musonera. Mu mujyi wa Kigali uradusanga i Nyabugogo mu mashyirahamwe. No mu isoko rishya rya Nyarugenge, Kimironko hafi yo kwa Mushimire. I Remera ni mu Giporoso. I Nyanza kwa Davide. Ni Rusizi kwa Pacis. Mu Ruhango kwa Celestin. Mu isoko rishya rya Musanze kwa Eric. Naho i Muhanga ni muri Kandikwa Limited kwa Muhire Gilbert. Naho itaragera umusiba nejo ikaba yarasesekayeho. Wowe ushaka Gabi Gin hamagara ku ruganda utazuyaje kuri 07 91 29 28 7. Gabi Gin iryoheye buri wese.